Ko tēnei te reihi tahirau 39 Under-19 Boys W6 250 metre Te Kei Semi 1 of 2. Kei te aratua toru Tauponuiatia College, kei te aratua wha Napier Boys High School, kei te aratua Rima Ruapehu College, kei te aratua ono te kurukapapa Māori o whakarewa I te rangi, kei te aratua whetū St Patrick's College, kei te aratua waru Taiwananga, kei te aratua Iwa Francis Douglas Memorial College, kei te aratua ngahuru te kurukapapa Māori o te waiu o Ngāti Porou. Kua rewa te haki mā I nā e nei, e te ai e nei, whakarite ai e nei tāne, I runga I te wai. Arā, ko te haki wheroa kua tātū mai I nā e nei, e whakatata ana rātou ki te rāringi tīmatanga. Arā, ko te haki kākāriki tērā kua tū mai. E tino tata tēnei tīmatanga o enei tāne I runga I te wai nā e nei. Arā, kei te aratua toru ko Tauponuiatia College. Kei te aratua ono me te aratua whetū, arā ko te kurukapapa Māori o whakarewa I te reo. Me St Patrick's College, Silver Street, tērā e pakanga ana. Me te aratua ngahuru pea. Arā, te kurukapapa Māori o te waiu o Ngāti Porou. Engari, tēnei wā kua putatehu o St Patrick College. Engari he pakanga e haere tonu ana. Aratua ono me te aratua whetū. Au e, kua tuki ngā waka o te aratua ua me te aratua ngahuru. E awanga ana rātou. Ko wai ka hua, ko wai ka hua. Ko te aratua whetū ki te āhua nei. Ka tahi anō rātou, ka whai tērā tūnga tuatahi. E whai wahi ai ki te whiringa toa, hei a pōpō. Pea.